ndona miokata nupolo enye chichokpopo ganye akpere daga na Yehowa mawule eyama ala bana nwake zadudu ndokushumi yanyela Yehowa mawu kumya da akpena ala bana ifa man vivata ya ko bigala gbeda da akpa gbogbo to eyine azon akpena wo ha wa make ga woda kakpem le eyama egba metima kuncho boda ka otu nye last year February goji time yake coronavirus ava ta alo ihe makata no go ye president alo government aba etu ede alo etu border element enema aka amole edachu chu eyi yakata chirudu alo government aba etu da amogal edachu amoyi gbogbo evo police sola fima soldier sola fima national security sola fima fika tomole amola fima ton yi gbogbo azo amado minya amado mikwa amado ha otu Ghana fia o Nigeria o Togo le lockdown bakata azo amado a otu afima ogbova Ghana le lockdown no yi akata ma aka fia akata otu ojoto ya mo no bu amareka manyo e mama wo de kako e ma wo de kako atia agbre mi a ojo nye be my video ade fia ngami le ya video a enye adase dinu alo evidence yevo global evidence aba miato yake cho Niger alo Mali yoti gede Ghana du come le eya mo be edale tutu fiki oto le ka wo kafi ti gede Ghana ma sikan ba amonye business wo nye business tycoons alo business men and women or odizimba wasomo ga clear because of their culture motimo nke bajo if I be told the right channel the actual mean alo correct ways mele bobu emomele mu if ya be amo na fictitious because na mo body alakatutu ka fiti choda ile Nigeria Togo Benin plus Africa alo alako ka fiti Ghana fia ta video afia ga mala mi pe ko nyeba ali amaro ti choda va Ghana fia ta mi po video ada apana nyato ka ko mi le afima le video ama Mali ka yo chova Ghana fia ga ka no anya be border la tutu no anya be border la tutu a ka Africa tutu to ka fi va gade Ghana dukola me la bana ame okenye business wo lo nya alo asichala ke chanasi o zona mo ina Togo Nigeria club Benin Africa yo gbona enye be oba border la tutu ga kama ye be border la tutu a nkata wanye be ame oke commune la fia ocho Mali Niger kuto to do la Ghana Africa auto alaka tutu wo ka fi ti gada Ghana du come aso over Ghana du come le ma ko goto fon kuma te peke wa ba jalo te peke wa do malio ala bana moto monui alo fia ba gama lo sika fi ofo alaka tutu wo huke odo no zo kafiti gede duko malo obu a odosi dua enye bebia de ka amo bebiam because ala bana asichala gede ka chanasi zona mo cross na dia alo border onia over saha dem ya ko sogbo afi anye sek Labadi road enye akwomele precisely afi anye Paloma nye ole okodo ta de bianye ba alaka tutu ka fi va Ghana du kola me fiki oto ka fi va du kola me ta enya ba bia de ka onya ba asichala omoti le mokom le monsomo a ke ame omo doare kemo lo si alu doare kemo lo asim na wa ke bo no ko le moaji no nya ba bo ba to alu traffic la nu ko no be bia no ga bia ma mode alaka tutu wo yo nyeba oti cross there police omo la fima covid omo la fima alo soldiers omo la fima bien na the national security so de fikio la yenya ka amado ba biam alaka tutu wo kafi choda alabo fa Ghana
Africa va jemi ka duma manye edofio anye enu sesempa ta okomoji ntopa vu na mi akọ ngoda Africa traffic light ala edo mo le esovien kuma atere ohun egbakran oba moti do tonye ba traffic lenene ma opo jila lo po da don to oti no na anyi kwa no de vi so don ba no va bia gale amosi alo driver so alo vehicle to private car o commercial car o trotro taxi o over no gabian ta anu onto edefu pa manye vi edefu etane mi akwa do mo la fi ma ha o sogbo onto pa manye vi o sogbo abale megba abon dokra ndology panta anu adida gede vab ndology manta mi ko be gede vab no nye be ndo aga didi ha ye lo po gebe wo ba ko de emoji sampa manye vi ka he kala ngo gba fi ma kra so vie ko ma atere omu de bien ye be fike o le na chile ale ko na cafe tuna nu fike kafra o de na gazelle la bien toi ma na ya kwa no ko ji pe de viu sa pe de viu wuli za manye viu eu ko la sita o ko pe de viu o za mo le ko le enu biam ko yi me kana ya kwa do ni la afia nye Paloma hotel yen ya yin ka o le Paloma yin o le akra do ma le ndu akra ha egba do ko ha edefun topa anya nu defu nya nu tekama ha ba kana ya kwa do ma la fi ma le ndu pa ko fi o le ndo wu ayo le ndo ko le anya nu defu pa manya vi o kana mi la Accra Central go dia afima o border ko manya vi o tampolo akpana mi yo to mi po video a manya ba alakpada mi lo nu sanu ike mi obe Nigba TV mi wona mi wena de ankode tepe nya tepe tinu mi dana lapo no fictitious no aleko gbena 419 no mi wona de mo nu sanu ike nya wa ni kona evidence alo ankode kopena de un kami po video afai amomode leko wokafi vagana du koma mi po ale ole moaji aba egbakranye weekend kralo ndono vuvunta mi tipo onye be ndova anyi gba lo traffic va kafi mi popo gebe odo pa manye vion mi popo odo pa ami okata bava afima mi po a circle mi ema Paloma ema mi po na mi la kra goje o so woza manye vion bava mkole no bubu kafi le gana vama ejitomola le ketutu o le kafi le da cross me azon de ka menya alo mese la machichi amerika va robonye be eti donas du alo bubu pa jolasio ha mati tonato mati atwa amu alo mati atwa chafu da so ga kobo ke fika gon auto because Ghana ne ya gble avota apaganto a enye eto ta no fiaba police o hogalo si alo custom o hogalo si alo immigration so hogalo si oda silo nwa kama nyenya unless me kuma like onya kafi me koge ta akona mi be me ga wada ka problem le eyi amanyi to na Christian na dia bolo service ta mi ga ba ya don kuti ya download app le Google Play Store TV Ebanyigba alo Ebanyigba TV let me le Twitter mi la fima Instagram mi la fima let me Facebook let me le WhatsApp mi la fima ta akona mi